Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma ya muallima Dawud allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Mangori pen wallahu subhanahu wa ta'ala kipagadatan mga bangsami mga pagariami si ko agama Islam. Ayaku say tanu sa giyang kaiya oras di tanu di kapaganad na giyang ko to kapaka titua si ko saap igira aitin de susambayang pamanian na giyang ko to kapaka perpeng umakmum giyang ko to ay mananian na kabaluiran na pamana solinia paganaya sa apa na maka perpengsiranun. Si kuda tanurum na kausaya na kepakaya ipakai sa ukadaklan pamana tigyan na enup na pagusayay alim agyang kaya pamana kaseep bami dikatawi akang yang kaya kaseep pamana gitu si ko kadakalan pamana pamikiran kadakalan at tigyan na malbuda kaya kaseepanan kakatawan oy nanagyang kutuba si ko da korumpan nakasembaga sagyang kanana pamana kepakaya pelalagu si ko pamikiran o kadakalan agyang kaya usayan sa saaf nana usay na kendaan agyang kai mababalo ya alang tanu sagi ang kaya oras oy wanto nay kay importante agi ang kaya kaseep umakmum anta kagyang ko to pamana di kaseep imam agugyang ko ta manen nya maamumian lagi demambu sumanga bai sumanga bai na igira ami sembo yang siran sa masjid na ande kanu keden pamana ketukawan yu sagi ang kaya usayan tanu o ande pekakadna sumanga bai igira initin dagagi yang kotua sambayang yang kaya saga dagi yang kaya Ramadan nana ayad na kadaklan nana sumanga bai udina sakatano na misembayang tano sawalay na ande tano pakakadna sumanga bai oy pakai suto pamana ande tano sira na pakakadna si imadi sa kawanan anta aka sa diwang anta aka sa likod uanto na ay korek sagi ang koto saap o mga bai. So bismillah punan tanu wagi ang kaiya ayamananian na usayan tanu na banda ya mapiap man nakapatkan sa bulpen na ayamananian na mga karatas kamala ini yang mapumagusaitan pamana malbud pumimikiranan pamana malbud gyang ko to akap kepikiran tanuron kakaseep bugay na malabsanan ni usayan way malabsanan ni usayan agi ang kai pamanian na kaseep tigyan na tusannu taswiyatus saf ayat tigyan na sunna nagyang ko to kapaka perpengagiang ko to saap ko to aya kukumanian na sunna ugay na keluy tanubu amay aya bes kukumanian na wajib pamana kenaba gia bu akababaluin na sunna ka wajib pagaria ino kailangan na ditano mi penderainon agyang ko to kapaka perpengtanu sa saap kagi ayamanan yan na wajib kenaba mata sunna tigyan na kagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini sugu iya agyang ko to kapaka perpeng udina kapaka titu agyang ko to saap sagyang ko to kaya teruan yanu nasawu sufufakum na tigu nabiya paka perpenganiyo udina paka tituani wagi ang kanan amang saapyo nagusuna bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dinyan utudi terun si iku mga sahabanian radhiyallahu anhum
taman sagiang koto kisusugun yang kiran na siya butiran oto sa ayamananian na mati tua sabut. Oway. Yang koto ba sunabitan wa Muhammad na kenaba bugiang koto dinenu dikater o agira piyaka seepian siran. Kasunabitan wa Muhammad na igira itin nugu susambayang na pegubay kiran na dinian di emananian na pangapetan nagi yang koto mga barukan nagi yang koto mga sahabanian yang koto pekatitunian nagi yang koto mga saapiran nagi yang koto paman nakatitindeganiran na peka titunu nabitan wa Muhammad taman sa gitunya emananian na kialayaman o mga sahaba radhiyallahu anhum ka sagiang koto masayra nagyuti paganay kipsugun sagiang kai di kapaka titua o di nakapaka perpangasi ko saap. Oy. Miyakay sa atigian na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na luminius kanian ka itindigi nagyang koto sambayang. Nagyang koto sukya dingil unabitan wa Muhammad na miyayle niya nagyang koto sakataw amama apakaliliw niya nararbiyan. O emana niya nasusaapan naging uto ililiw niya nararbiyan. Ako pa kaya pamana mielew nabiya maunagyan ko to ararbagyan ko to mama. Napitero unabitan wa Muhammad ibadallah la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina ujuhikum. Gimyeter unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atigan hay mga uripan wallah. Sabab sagiang koto kele niya sagiang koto mama pamana eliliw niya nararbiyan nagyang koto atigun nabiyahay mga uripan wallah mataan napakatituan ni wagyang kanana sa apiyo pamana napakaperperpengan niyo susaap anta kaswallahu subhanahu wa ta'ala napakapembida-bidaan niya nagyang koto mga buntaliyo namarag nagyang koto paman yan na agyang kaiya hadithu nabitan wa Muhammad na lagi da iuba pamanian na adna pangangalak saya. Agyang kutua mga tao na udisiran seep, udiran na pakatitu agyang kutua sa apiran, na kepakaya mga alin agyang kutua buntaliran. Oway. Yang kaya hadithu nabitan wa Muhammad na patana na inip maanaon mga ulama. Agyang kutua paman na tigunabiya pakapembida-bidaan wallah gyang kutua mga buntal gyang kutua mga tao. Gyang kutua mga tao na pakapembida-bidaan na buntalian na adin si ko mga ulama ini manay rano nagyang kutua titud na pamana makapembida-bida subuntal. Kagi adna mga hadithu nabitan wa Muhammad adna mga tao pakapembutal niyan sa himar gyang kutua himar gyang kutua dangki udina gyang kutua tunay ni kalb makapmutal sa aso o di nagyang ko to makapmutal sa khinzir baboy anta akagyang ko to makapmutal sa amo oy paman nagyang ko to maadno nagyang ko to kapamagalin o di na piyamaloy gyang ko to piyamaloy ang mga tao na kepakay o di nagyang ko to sabad si ko mga ulama nagyuti ini manay ranon paman nakaswinta no bagyang ko to hadith tigu nabi paman napakatituan ni wagyang kutua sa apiyo anta akaswallah na banyan din paka mida-bida agyang kuto o di na banyan din pemagali na agyang kutua mga buntaliyo. So gito pagana inip manaw no mga ulama. Ikadua inip manayra na tigiyan na yatahawalu ila kafa subuntalian ay mananian na keda sagiang kaiyada pamanadar payan kepakaya si matagu sagiang kaiya emananian naligian odi nagiang kota emananian na sa tangoian sagiang koto pamana kia teru onu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikatelu amananian nagiang koto sumanga makmum na amai ka imbagay kiran odi nang belasan siran wallah sagiang koto kia seopiran na nambida agyang kutua pakatititunian sa saapa imbelasun wallah agu gyang kutua tawa ada pamanada niya na pagimportante agyang kutua kapakatitua sa agyang kutua saaf why yakunu fil jaza paman agyang kaya maana ikatelo na makapbida-bida sira nari sa bala sa agyang kutua kaya sembayang iran so tawa paman pagimportante niya agyang kutua ka saap na nakakuha niya agyang kutua kompleto balas nagyang kutua tawa dan yang peman pagimportante agyang kuto akaseep
nana dinian ke kawagian koto kompleto balas. Nagiang ka iya ikapata ini mana unu mga ulama nagi marani sagiang koto korek. Sagiang koto kiater onu nabi la yukhalifanna Allah baina wujuhikum agiang koto mga tao udi nagiang koto dima na kedengkiran udi na ketagukiran nagiang koto al adawa giang koto kakekaguda wal bagda pamana ikeguda ka giang koto pagaringka oi udi na ketaguru ka giang koto pamanian na giang koto peridu ka giang koto pagaring ka muslim na lagi duba si imararani giang ka ya maulaula tanoy mantu keto na kay mantu sumanga masjid pamanian na mga dima sa giang koto masjid na disira nari peparwa oi disira nari peparwa so pad na yaman na niya na ipkagudi na giang koto pedian so sabeed na kerarangitan niya na giang koto pedian na kepakaya ayah sabapanan na sabab sa giang kaya dita no kapagi importante o di na dita no penggelebekan na giang kaya kapakati tua sa giang koto saap oi na nakuri kedinai amaw laula da keto na ka masjid ainunta na so mga di mao na disira ni mubunu da keto na ka masjid Allahu a'lam upamaku adna mga masjid sa giang kaya mga darpatano agiang koto ba gigina ginawa iya giang koto di maun udi nagiang koto adisran di mamagadata kaya na kada kelan masjid nagiang koto so sabeed na ipkegudi nagiang koto pedian udi na so sabeed na kerarangitan ya nagiang koto pedian na namalu tanwa ya began sa emanan yan na giang koto pagi purtan tian tanwa giang kaya kasep ubebed negia isabapian agiang koto datano ko agiang koto hadithu nabi tanwa Muhammad datano para te agiang koto suguan nabi tanwa Muhammad atigian na pagatitu ni agiang koto sa apio na anta akas wallahu subhanahu wa taala kaudini pagatitua nagiang koto pagadeniarkano tegunian sagiang koto mga poso ya agiang koto kaguad udi nagiang koto ararangit oway na yamananian na siko mga imamami mga imam siko mga masjid na malutan waya manania na pagimportante na giyang kai makapantag sa giyang koto kasep way makapantag sa giyang koto kasep giyang koto tigian amyali sa giyang kaya kita batigan na bayna wajahati nazarikum hatta takhtalifa alqulub koto giyang koto ko na inalo yung nabitan wa Muhammad na giyang koto ba makapbida-bida udi na giyang koto keleta na giyang koto mga puso agiyang koto ma'mum na giyang koto kaya tero nabitan wa Muhammad nagiang kutuba warning sagiang kutua mga tao ipembaga kira nagiang kutua kasep oway giang kutua kapakatitu ako saap na nagiang kutua hadithu nabi yami aloitano nagiang kutua pamaka ikhtiarano to pangangalo ko to nabi tanwa Muhammad nagyuto isabab asukadakalan sa iko mga ulama na ayako kumaniran sagiang kanan nakapakatitu sa iko saap na kenaba matag sunna kaila ujubi taswiyati saf na ipapaliugat tirananan mga pagariya. Kau to paliugat kailangan na manggilebeketano. Kailangan na suimam napakatitu niya nagiyang kutua sa apagiyang kutua mga maamom. Sakamambu maamom na uba kakiyaman na niyan na disla ilalag. Uway ayaman na niyan na mele ngagiyang kutua sa apa mauna ka kauna nakagiyang kutua mga maama mga pedega mamum napakauriya ka na ayaman na niyan napantagang kasiran. Uway ayaman na niyan ay mamagugupatan waki. Mamagugupat sa katanwa pamana mga maamom na ugupan tanwa giyang kuto imam tano nagugupan tanwa giyang kuto ayaman na niyan na mga pedtano kaanra ketano matagu agiyang kaiya kang giginawai anra ketano matagu agiyang kaiya baraka antano maku agiyang kuto kompleto balas. Uway tigana walihadha kana alqawlu ar-rajih fi hadhihi al-mas'alati ujubu taswiyati as-saf qautu pamanian na ayat tigana titua kukuma nagyang kaya kapaka titua usaap nagyang koto kababaluinian wajib kenaba mata gesunna mga pagariya wajib bagiang koto kapaka titua kapaka perpengatano sa gyang koto saap tanu gyang koto kababaluitan wa dima na upama ko dita no ayaman niyan seep pia odina dita no merperpeng sagiang koto saap tanu na madudu satano wayaman niyan na madudu satano sabab sa ini pa ini bega ketan wagiang koto paliw ga tarakatan agama Islam paliw ga tarakatan wallahu subhanahu wa taala ayaman niyan nagiang koto ami sembe yang asusabeed na mauna na susabeed na ayaman niyan na maori
nagiang ko to akia sumboyangiran na madudusa siran. Ana tigi wa inu nga nam tiru ale mamadudusa kanu. Na tiga na wahada huwa dhahiru kalami Syekh al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Na sukada kalan sa iko mga ulama lagi di Ibn Taymiyah. Nagi ito imarayag agiang ko to akateruyan. Lakin idha khalafu falam yusawu safa fahal tubtilu salatum liannahum taraku amran wajiban. Kata ya. Giang ko to kaya dusa agiang ko to mga tao. Sabab sa agiang ko to adira nakapakatitu agiang ko to sa apiran. Ino mga day. Bapa namaya batal agiang ko to samboyangiran. Na kenaba. Oway. Pamana sabut tanwaya pia-pia. Kagia buak kadudusairan. Pamana miya dusa siran sa agiang ko to adira nakapag-importante agiang ko to suguan wallah. O di na suguan Nabi Tanwa Muhammad. Kaini begakiran. Ugaid na kenaba miya batal agiang ko to sambayangiran. Oway, kenapa miya batal lagi ang kutuwa sambayangiran? Ugay na so sabi ko mga ulama na tigyan na fi ihtimal. Kad yukalu innaha tubtil. Adin si ko mga ulama tigiran upama ko di pakatitu mga tawag ang kutuwa sa apiran na kapagaya miya batal pamanagi ang kutuwa sambayangiran. Oway. Liannahum tarakul wajib kagi mata nasiran ang mga ma'mum na inibuga kiran agi ang kutuwa wajib. Walakin ihtimalun adamul butlani ma'al ithmi aqwa. Ugaid na giyang ko to pitindigan o mga ulama. Agyang ko to kanaba miya batal agyang ko to sambayangiran. Ugaid na madudusa sira na giyuto mararani sa agyang ko to korek. Nanayaman na niyan. Miya suwatan o di na miya kinagatan o agyang kai pamana katero o mga ulama tano. Pamana uditanu seepia na madudusa tanu. Nagyang ko to ba mamagugupa tanu kaantano mako agyang ko to atitu abalas taroto pabalas sa imbagay rakatanu Allah subhanahu wa ta'ala. Ugaid nagyang ko to upama ko sumanga tao na diran pamana mapakatitu agyang ko to sa apiran na kanaba miya batal agyang ko to sambayangiran. Uway pamana miya tarimad nagyang ko to sambayangiran ugaid na madudusa siran ro. Anto na idalil tiga nalian na taswiyata wajibatun lisala la wajibatun fiha. Kata ya pamana pamakin gani upi-upi agyang kaya usayaw no mga ulama. Giyang ko to akia giraw tano o di na kaya turuan no mga ulama pamana wajib agyang ko to akaseep na wajib to ko sambayang. Oway kenapa wajib apa si ko sambayang? Ambida to ambida giyang ko to wajib ko sambayang. Agu giang ko to wajib apa de ko sambayang. Ami ako ni giang ko tambida nian pamana wajib ko sambayang agu wajib apa de ko sambayang nan bida to. Giang ka iya kapakatitu ako saap na wajib ko sambayang. Oway wajib ko sambayang yani annaha kharijun an ayati na giang ko to makaliliw ko sambayang. Kenapa pejagiang ko to sambayang? Pamana makaliliw sa giang ko to sambayang. Tiga na wal wajibu li salah ya'thamu lil insani bitarki nagyang ko ta wajib ko sambayang na kedusa so tao sa gyang ko ta kibaga kanianon. Anto na ilagi diyan na lagi diyan nagyang ko to bang subang na wajib ko sambayang. Oy subang pama nagyang ko to kapagbang sa gyang ko to kaw ma wakto na wajib to ko sambayang ugaid na upama ko ibagak utaw na madudusa siran ro. Kapagaya ibagak o mga tawag gyang ko ta disiran na magbang na kedusa siran sa gyang ko to adera na kapagbang na lagi demambu sa gyang ko to akibagakan tano sa ko saaf pamanian na kedusa tanoron ugaid na kanabanian na kebatal so sambayang tano. Oy kapakaya sumbayang tano pamanian na ada tano pagbang ugaid na madudusa tano sa gyang ko to ada tanoron kapagbangin. Na malagi din sa kukuman gyang ko to akibagakan sa gyang ko to saap gyang ko to akibagakan sa gyang ko to saap ako gyang ko to akibagakan sa gyang ko to abang na malagidanan sa kukuman. Oy malagidanan sa kukuman. Anto na pamani okit akapakatitua tano sa gyang ko to sa aptano. Anto na okit gyang ko to akapakatitua tano sa gyang ko to sa aptano. Aya okit sa gyang ko to akapakatitua sa gyang ko to sa ap na anto na ay pamana perpengentano bagian ko to mga agian ko to gias pamana gias so sakitano na batano panganagiyang ko to asaki anta aka aya perpengentano nagian ko to mga waga atano dinyo ya pipia kapara mananya sabut dan pipia perpengentano na so mga pamana gian ko to mga kemeras kitano anta aka gian kaya mga waga tano
agu giang ko to mga bukwas kitano. Anto na andero ipaka perpengan. Tiga na wataswiyatu safi takunu bitasawi bihaythu la yatakaddamu ahadun ala ahad. Nagiang ko to ko na ayat itu seep asuguan agama tanu agama Islam nagiang ko to pamanian na mai istri tagiang ko to saap. Ada ayaman niya na muuna si iku mga makmum. Na anto na okay. Natigyan na al-mu'tabarul manakibu fi a'lal badan na ayako napaka pendekatan o di napaka perpengtano nagyang kaiya mga wagatano. Ako to so mga waga nagyuto ayaman niya napaka perpeng. Seko ayaman niya nagyang kaiya puro ayaman niya na mga lawas tano. Seko puro nagyang kaiya waga. Sababa paman nagyang ko to sa mga skitano na ayako napaka perpengan nagyang ko to mga bukwaski. Kau to ayaman niya na so mga bukwaski na aya paka perpengan. Oway. Amay kagiang ko to makmum udi nagyang ko to tao sa masjid na matatago kira nagyang ko to i'tidal paman na giyang ko to ba malagi-lagi ciran sakala udi na adna paman yan na apya di ciran makapalagi-lagi ugay nagyang ko to ba may to giyang ko to kapakap bida-bida iran sakala nagyang ko to aya paka perpengan tano udi na aya teges tano sa giyang ko to ka istri tano nagyang ka iya waga. Ugay na amay kasagiang ko to mga di man adna sakong amya kailay kanon sa sakong agiang ko to amya sakong kepakaya sini si ko mga lokas sabab sagiang ko to kini tuludu ide dia na miya sakong na kana batano kuno to ipelagi da batano pamana iperpeng sagiang ka iya mga wagatano kagi sabab sagiang ko to ay mananian na sakong agiang ko to pamanian na tao. Na ditanu atigian ke kawagian ko to batano paka perpengagian ka iya mga wagatano ma'al hadab wa inna ma'itu biratil aq'ub na aya ko napaka perpengtano na giang ka iya mga buku mga sekitano giang ka iya mga palo lianna fil umudi alladhi yu'tamadu alaihi albadan kagigitu pamana tetekesan tano sa giang ko to alawas tano giang ka iya katinag na aya man tumetekesu na giang ka mga palo tano di na giang ka mga buku sekitano na gitu atigian paka perpengtano. Giang ko to man adiu di kapaka perpenga sa giang ko to mga kamar aski na kena bagi antunay sabab na kagi sakatano mga tao na makapbida-bida tano sa mananian nakatas palad aski udi na giang ko to maka ditano di makam bida-bida sa kata sa giang ko to aski tano adna pamanian na mapuro mata si kaski ada mananian na may to ikaski mabubay kaski na ayakon kekuatano sagiang ko to kapakatituatan ko sa aptano nagyang ko to agiang kai mga tunay ni mga bukwas kitano way giang ko to mga bukwas kitano nagyuti paka perpengtano eman niya na indiketano sagiang ko to pamanian na sakimang buagiang ko to pagaritan wa muslim kagyuti eman niya nakapakatitunian agu ikadu na ayatano paka perpengan nagyang kai mga wagatano way giang kai mga wagatano nagyuto kapaka tunay ni paka perpengtano. Tiga na igirap man pamanian na suimam na adna minuton akataya kepakaya ditanop naya udin ayad na kadakalan si ko sabeed na ditanwaya makoko agiang ko to atitu penggelebekan tano igira amyonot tano si ko imam. Oy. Ada na mga tawa igira amyonot si ko imam askan yambu nagyang ko to ba pakaunan yan so imam sa diyang kaasarang kau o di na durang kau agi kasi petano anta akagiang ko to sabeed na pakaunan yan so imam sa miya ito ayaman na niya na pakaunan yan sa miya kay tito kapakaya talo ka insis kapakaunan yan si ko imam na ino makaday kuri kagiang ko to lagi duto tigian na wala farqa bayna an yakuna safu khalfal imama o ma'al imam. Datigyan ng bidaan nagyang ko to pamana saap oriya nagyang ko to imam anta kagyang ko to saap na pedu nagyang ko to imam kesagedan igira pamanian na sumanga masjid na may to agyang ko to adarpa na igira adi sembayangan sa jemaat na pekada kalagyang ko to makmum na adna di seep sa gyang ko to pamanian na saap agyang ko to imam na aya ko na sunna mga pagarian nagyang ko ta papantagan tano si imam. Ditano pekaunaan saya mananian na sarangkaw
ditanu pekaunaan sa dua rangkau udi nagiang ko to pekaunaan tanu sa talo ka insis apia isa ka insis na di dinkepakai udi obatano pakaun nagiang ko to imam ka ayad na kailangan nagiang ko to maka tititu nagiang ko to saap marapang nagiang ko to saap way wa ala hadha fa idha waqafa imamum wa ma'mum fa innahu yakunu muhaziyan lil ma'mum kauto igira su ma'mum nasisiran tuminindig sa giang ko to saap imam nagiang ko to ba pakatitituniran maraparapang siran sa agiyang kutua lini agiyang kutua saaf wala yatakaddamu alayhi khilaf liman qala min ahli ilm na kanabasiran upama nabiran pekaw na agiyang kutua imamiran sa agiyang kutu pamanian na lagi dutu amasa innahu yanbaghi taqaddumul imam ala al ma'mum yasiran litamayaz al imam anil ma'mum so kadagalan si mga ulama na yapitin deganiran agiyang kutuba pekaw na ang konsu imam kaan kon pamanamat tendu askanya ni imam ugay nagiang ko to alagi duto na masusupakatan wagiang ko to asuguan wagamatan wagama Islam kaayad pamanian na kapakase petano na upama ko pamanian na miyamang pedtano sa giang ko to sa apo imam nagiang ko to maraparapang agiang ko to sa aptano way apias kanya pan imam nagiang ko to ba maka perpangtano sa giang ko to WhatsApp anto na idalil tano babentiga alim ini begugap mananan way kagid ni kadagala na pamana susabed na tiga na alim ini begugap mananan dinas kan wag mga ulama na mimbe beguga dun saya mananian na giang ko to ba tindegiu way mi adedeg kami dinake way mata na di kerata ginawa mi gira gitu mi andegami se ko mga tao way kenapa kami dimbe beguga adna mga dalilami anto na idalilami na su Ibn Abbas radhiyallahu anhu na miya kaysa na miyunot si kunabitan wa Muhammad miya kaysa na piyagi mamiyan sunabitan wa Muhammad akadan nabiyu birasihi min waraihi na sunabitan wa Muhammad na piyaka pedian sa apagiang kutu su Ibn Mas'ud waja'alahu an yaminihi na sinian pamanian na ini betad sa giang kutu kawanan yan sinian piyaka seub sa giang kutu sa apian na da miya panutul sa giang kutu hadith na piyaka ori o di na piyaka seub yan sa pamana yan su Ibn Abbas thumma innal imama wal ma'mum yu'tabari safan nagyang ko to kiyaunutianon kiyaunutun Ibn Abbas ikun nabitan wa Muhammad nagyang ko to isay sa apiran kanaba muuna su nabi o dina kanaba makaori su nagyang ko to hadith na pangedegen tanu kagyang ko to hadith kata inaloy pen Syekh Al-Utsaimin sakanya ni di siya di magusay oy kanaba kami dimbebegu kagyang kaya pemeti anami kita na kita bayaw mga ulama tanu ubani ubentero asir kami makapupo nagyang kaya pamanian na osayan na meron di pugusayin tanu nagyang kaya osayan no mga laulamatan oy gyang ko to hadith sa gyang kaya mialu sa gyang kaya syarh al-mumti na daa baru maana su Ibn Abbas na pamana ba miya kauri udi na ba niyang piyakaw na sunabitan wa Muhammadi yang ko to kaya sumbayangiran na pantay udi nagyang ko to marapangagiyang ko to sa apiran thumma innal ma'mum imam wal ma'mum yu'tabarin safa idha i'tabarnahuma safan kal mastaswiyati saf kauto yang ko to ko na kuentano to dalil sa giyang ko to kanabatan og pakaw na su imam nagukunabatan og pakaw ri su ma'mum giyang ko to ba igira asitano to minindig sa giyang ko to sa afo imam nagyang ko to ba marapangagiyang ko to sa af kanaba mo una su imam giyang ko to ba miya kuwatan wag yang ko ta usayan sa giyang ko to kapaka pangagiang ko to pamanian na saaf mialitan wag yang ko to hadith adi ke pakayo batano pamanian na pagiportante ika ke pakaya keden rakatan wag yang ko to di kapaka penggiginawa oway nagumialitan wag yang ko to aya kokomanian na wajib sota wadira na ngelabakan na madudu sa siran sa giyang ko to daira non ka tuneni daira non ka parati audi na kang gelebaka ugay na kanaba mababata lagi ang ko to sambayang iran adem pemanamaan niya na ikadua aya ko na mapipikir udi na maana sa giyang ko to kapaka perpengusaaf na tigyan na al-kamal giyang ko to pamanian na kapterotupa sa giyang ko to saaf giyang to ko ni pamana ikadua mananian teruto panagiyang ko to saaf pamagiyang ko to paganaya saaf na aya keminon nagyang ko to 20 pamanarantar na kumplito ko nagyang ko to mananian na 20 oy kumplito ko nagyang ko to 20 nagyanan na madakal lama pamana usayan sa giyang kanan akap ketaroto pagiyang ko to saaf yasmalu iddata asya madakal tigyan ni maana giyang kanan alagidanan
Paganayron na tiga na taswiyatul muhadha. Agian ko to ay mananian na paka perpengentan agian ko to saap. Agian ko to alini agian ko to saap. Pamanagina so ino sa itano si ko paganay. Ay mananian na maraparapang agian ko to saap. Agian ko to saap na maraparapang agian ko to pamanian nakapsep o mga maamom aya kukuman yan agian ko to wajib kena ba mata sunnah. Ikadua man agian ko to akap ketaro to pagian ko to saap na tiga na at-tarasi fi saf agian ko to di kapakan deket-deket tanu dan tanu naka agian ko to mga ski agian ko to mga maamom nagian ko to deket-deket agian ko to mga skiran o di na magubay-ubay siran kau to makapagubay-ubay siran giang kaya kasa petano na igira na ilayang kaman kaso sa apagian ko to paman na maamom na awatan yan agian ko to apagarin yan sa kepakaya 2 kapurgeda ata katalo kapurgeda kepakaya adna keto na ka 5 kapurgeda kaawatan yan sa agian ko to apagarin yan paman na kena begitu titu kaseep kaya kaseep na tiga na at-tarasi fi saf nagian ko to paman yan na magubay-ubay kon deket-deket agian ko to mga ski agian ko to maamom udin agian ko to sembayang. So Nabi Tanwa Muhammad nagiti suguan yan. Wa nadaba ummata wa yasufu kama tasufu almalaikatu inda rabbiha nasukun su Nabi Tanwa Muhammad na aya suguan yan. Nagyang kaya mga umat yan na pseep-siran sa lagid nagyang ko to adika seep o mga malaikat igira o di nagyang ko to kasesaap o mga malaikat si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Agi kaseepiran na magubay-ubay siran. Kenapa siran pamagawata o di na di mamagawata sa agyang ko to saap agian ko to mga malaikat nagyuto ko ni suun tano ang mga umat o Nabi Tanwa Muhammad kailangan nagyang ko to magubay-ubay o di nagyang ko to ang deket-deket. Yatarasawna wa yukamiluna al-awwala fal-awwal sukun su mga malaikat wallah na aya kaseepiran nagyang ko to ang deket-deket siran nagyang ko to panap kumplito nira nagyang ko to saap apaganay o wirang buaya mananian tundugi sa saap ay kadua. Walakin al-muradu bitarasi alla yad'u furuja li syayatin na aya ko napakamumuradano sa agian ko to kapagubay-ubay na kanabatan pamanian na tegu isa agian ko to pagaletan kagian ko to igira pamana bita dan tano sa pagaletan nagian ko to nagyuto idar pa o mga syaitan yadu furuja li syayatin oy pamanian na rukun na pagukita agian ko to syaitan pamana gyuto idar pa o syaitan sa agian ko to adita no dikasembayang oy na kenapa pen aya pakamumuradan ro tigu mga ulama nagyang ko to akan deket-deket na bangka opamanian deket tadi nagyang ko to apa deka gyang ko to liupit takabed gyang ko to atiga na at-tazahum kenapa gitu ko ni maanaw to pamanan deket naka ugay na kenapa ngas kaniya na pelupita so Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya katuruyan atiga na aqimus sufufa wa hadhu bainal manakibi wa la tazaru furujat lisyayatin sagyang kana na saaf wahadhu bainal manakib nagyang kutuba apaka perpengani wagyang kaya waganiw na ubakano pamanian ubakano betad sa alawan sagyang kutu aku kita keleteletan na ubani watigu Nabi Tanwa Muhammad pembaga kisagyang kutu o kita gyang kutu syaitan la yakunu bainakum furujan tadkhulu minha syayatin nagyang kutu ko na lagi duto na roo pugu kita gyang kutu syaitan lianna syayatin yadkhulu baina sufufi ka auladi dha'ni gar gyang ko to aya kaya pakaibarat yung Nabi Tanwa Muhammad nagyang ko to mga ito sa gyang ko to dhaan gyang ko to pamana kambing o di nagyang ko to bili-bili na kitong sa gyang ko to saf na lagi din mambu agyang ko to kapakaw kito nagyang ko to syaitan kaso syaitan mga pagarian mga Muslim ay iptindigira nagyang ko to sambayang nagyang ko to pamana teswis niyan siran udi nagyang ko to berang-berang din na ikidian niyan sa gyang ko ipikirian no nagyang ko to manan niya na di pato to pemikira sa gyang ko to sambayang kagiaid na pamanian na importante udi nagyang ko to sambayang nagyang ko to nudu nagyang ko to khusu kalaksi ko Allah bubaya sa gyang ko to sambayang ko ditano kabaya agyang ko to sambayang tano nagyang ko to baap kebina sa syaitan na ayad na pamanian na kailangan sir katano nagyang ko to ditano di kapakaperperpang gyang ko to ditano di kapakapagubay-ubay si ko sambayang
Kedua mana giang ko to kap ke kompleto giang ko to asap na tiga na ikmalul awwal fal awwal giang ko to kataro to pa giang ko to paganay da na saaf kagi ay na kadakalan na apiapan da mataro to pa giang ko to saaf apaganay na igira initindig susambayang na adna di seep sa ikadu di na ikatelo di mga pagaria taro to pentanuda na giang ko to paganay saaf nama tarotop nagutan no terotop sa giang ko to ay kadu asaf nama tarotop pagiang ko to ay kadu asaf nagutan no buaya mananian absab sa giang ko to ay katalo at asaf tiga na fa inna hadha min istiwa as-sufuf fala yusra'u fi as-saf ath-thani hatta yakmula as-saf al-awwal wala yusra'u fi as-saf ath-thalith hatta yakmula ath-thani wa hakadha so kun sunabitan wa Muhammad naya kataruya natigana law ya'lamu an-nas ma fi an-nida wa as-saf al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu obu katawi mga tawag yang ko to akala ibalas agyang ko to akaseop sa paganay nagyang ko to opama nakatawiran nagyang ko to akala iyan ikipantag nagyang ko to mga tawag kedin sa gyang ko to saaf pamana aya kapaka pagipurtan tiran roo nagyang ko to bunutan iran saripah bunutan iran saripah sabab po sa giang ko to pamanakalay arga giang ko to akasep okay naditanwa na nakatawan ka pamanaditan o pagimportante na giang ko to akasep sa paganay giang ko to akap ke kompleto giang ko to paganay sa ap tigen agyuto at tigen wa min la'ibi shaytani bi kathiri minan nas al-yawm pamanagi tigen isa shaytan na ipuga kalian si ko mga tao aso mga tao na ira amyela nagyang ko to paganaya saap pamana makalo ko buagyang ko to makasusaapon nagyang ko to asisira na psiop sa gyang ko to ay kadua na igira initindig susambayang pamana kiyamata na sumamom na napakatitunian pamana pikitarotopia nagyang ko to paganay asaaf nagyang ko to ay kadua saap na disira ni makan didingila oy lagi dubay na dikataw yagyang ko to akala balas agyang ko to paganay asaap na dua na nasabab yan natigi Sheikh Al-Uthaymin. Paganaya sabab yan sa giyang ko to adiran kapag importante sa giyang ko to asaap kapag kompleto giyang ko to asaaf natigi na al-jahlul azim na giyang ko to dirang nakatawa na giyang ko to pamanian na daabayran sabu sa giyang ko to kasep udi na daabayran ilmu sa giyang ko to pamanian na kalaian ibalas ikadua na si iku mga imam kata so mga imam na dirang kono to pagi-importante nagyang ko to akap ke kompleto agyang ko to saap away dapat atigyan na so mga maamum nagyang so imam nagyang ko to din yan dipakase penepi agyang ko to mga maamum di kapakay si ko